Nei afiafi. O le a tātou Talanoa ai se Mataupu. Tau paliu. Ai o lotu ya me se foi. Ya o ngatus Paia. Se Mataupu e whapea. Anganga Paia ile Kerisiano. Ya malor soifua. Dia itu sungai whawhengainga yang foi lea sungai toina. Ya salo lea la mahawone ni fia filta tom ta po la fatal tanoina. Dengan apa ia il Kerisiano. Ya pe anu fai atu tasi fu ni tau pu tau pari uai Kerisiano ya ai te tanton ya na a ma tu pese facilita un tato a matadenia fia fa fe no lo i tonu ya te au lianga pai ya mali tu yo le to va se todo O silinga. Ya, silina. Kakeno. Ele. Ya, mas esse é como a natureza, já. Ba fe no lo to mete le pa. Che lo nga ka umel fisili le wingor fisili. Yo le la ola a wingala a kalil si so nge kalil mele ka kingo fu kai ya mana yel si ya ho mana yel tatu tumno tus pa ia ho le au mai ai ne tala tus pa ia tangata ho le ia ile ngang pa ia ya mafaanga yo ingo o tu hoi manga pe ai le ngang pa ia ai le romana e bal tatu Talanoa le fiafi ya fo ele foi puna se fufa na pe awa ila to uma wata ita inga ele anganga ole tua o atali ila to ole tua ono no winga la o tangata ile anganga pa ia ole atali ole tua ono no winga e mana ya to le tusilena ta tu tilo yai onai et tawa no tatu o mo ye tono tus pa ia me etalia il sili nei po o le wingo tala vo lea o a me fa be fe nei lo fa be fe o nei lo o lo tonu ya ta ule nga pa ia ya apa pe o kalia kungela o le tatu lo o le nga pa ia o le tua o le nganga o le tua le tonu ya tatu ne wa alai ona tonu tatu me faia e ia poina ale la utalia tu apia ia ana nei lo le nganga pa ia le tangata o le alu le lotu Saul Fonoti yo practical le ai ku ua ia le me ho ia oni si o taimi o telefone taimi o lo on sai wa a o ngapale on sai ia mo kwa fale ko ngol me pe pale on sai a o tangata ye le ngang pa ia e tau on ye le on sai ko le pale on sai yo o le o tulanga ba ia ia so o le tatu sabalinga e o le fa pito el sili le fa fe nei lo o le o ile nga pa ia o minga fai me tu sa mal finanga lo le tu
fai me tu sa malenga pa ia le tonu ia ta ita no ingala ele ia se me e pa o vale vo ile pe Afrika ku ia vo il pisili le fe ia anu to aso ia Ilole se senga ole Iwale Paia so se me ava pe ete o estanga te fifia ilole ia lo Agaga ava pe le o estanga te fifia lo nge fa u ke mi ava pe fo estanga te e fia fusu e ke fia lo vale ke to o e va pena voia le tala al tus pa ia le ye o le ngang pa ia me ye fu o le e fu mai ye le kanga ka o lo ile ngang pa ia pe la o kaltia na lima fa u po e lus fulu e o lus fulu na fa mai ye the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control. Olono winga o kanga ka yeile le alofa e yeile oli e yeile file mu e yeile o ngosa e yeile makalofa e yeile angalilei e yeile whakukua e yeile loto mawalalo self-control yali mai yei mea e whaingo whiaranga e whaafsenga inga o loo ya ke ieranga ngapa ia wae e fua mai meanga o fua ngao le nganga pa ia kusa o le kalal kuspa ia ai o le totele o tangata fo ingiva i keimi pe kau le kurikulia le fua o le ngang pa ia ai kurikuli me voile le o le me alofa le ngang pa gifts ne la le me mafu me infa me ka o le kau kala nganga ese ma me fa pena ia but mo uia male ola Kerisiano e sidi aku loka kurikulia o fua o le ngang pa ia ia ka ika ma fua mai loka o langa le mele o le alofa o le oli o le file mu wai re me se o ngai ka kala nganga se I feel the valley ko fai me vale ko ngure lo me foi so io mo wa la ia fa fenga I lo ia ile ngang pa ia ka ia o me ia e fu mo ia fu ia le ngang pa I never really me foi le ka ke kai lo lo sunga po pe ka keri kawas ka ia uma me Isang ka pi makalofa ay pi Alesio kaule ong sa ya pi ong sa ifo ya kaule ka okiro dio ai kusa o fua yo nganga no nganga ke vai kwara pe kasi pe dua la ase sa ola ile nganga pe sa o pe o le mese ia uma me ia iva pe fia e me ia ka ua I de vai ngana awai manga ia va pungan kuspa ia vermelho kuspa yo le fruit le o vermelho kuspa yo fruits ele mea ele se mea voile ele se plural no inga kasi ale le kasi ale fua ne pe me voile le pe ka fa pe fa nga me pe le moli ia ai ke le onga vai caminho vo ie mo vai ai kasi ale moli wa kalanga ku spaia o le fruit le se fruits e o inga iva me ia ka umai kasi but kasi le fruit wenga na va pe de mo isi me o pe afa fruit la isa na de o we kisi vai ngor fruit pesa o de ala ye de nganga o de me de kulo de fafingi o de nganga I tutonu o de tangata usala pe de ako ala ye de nganga sa o de ele o le ako le nganga pa ia ai le o ako nga o la inga nga ko me
Wai le se me ka o se angang pa yo ile ako. E ka kaua nga. Yeah, man. Yeah, pastor. Yeah, I think So, manat fo I le fiaf. yeah, when Paul say and the fruit pe mai au le fu le pa ia pe ia la fai mai au le mele lo ai le ang pa ia pon mele lo le ang pa ia ili tangata sa lo malelisi le me fa nga le nga ia me nga like we see the singularity of that now the word fruit. Why? Because ole fa ilonga ngai loa ia tangata leida pa ia ku sama sit pastele nei afi I think per kalas to inarang fa ngale la or a personal le fesili la tipendia ka ika o sili la vata ita ke fima ki kilo ile Ioane na sfulmane fa sful fitunga le kala fa apea so no ngala va ya Yesu yo na so afa kulanga le mele o la tra no Yesu itangata o teltonu ya te ia so ful fa so fiku John 14:70 ia melola ia le o Yesu o le nganga o le upumoni ele mafai le lalolangi ona talia o ia and Jesus draw a huge contrast here to a big comparison here between the world and the believer. Femenola ia le femei mai o le nganga o le upumoni ele mafai le lalolangi ona talia o ia awa ua leva aia o ia ua leilo fo o ia oso melola I vangaronga lua fsili o fai upula vanga fai mai a o to ua o to lo o ia le la fai mai le fsili pastor pe fenga u lo lo tonu ya te o le anga pa ia o le kali langa la fai mai tus pa ia fa ka inga fai mai la Yesu mai o to lo o ia awa e tu mau pea ia ya te o to e iai fo o ia I to tonu ya te o to lo inga la o le tangata ua fai masoo po o se muli a Yesu matali tonu ya Yesu ua iai te tonu le anga pa ia pe fo le onga fo le 1 Corinthians 12:13 e mai in one spirit da le fai mai si kuspa ia by one spirit ole mena kamfe eta watu sometimes o mafuli le mafo fa tangata ile mea something experiential you know if you have the Holy Spirit you have to speak in tongues you have to prophesy you have to cry you have to do this all these kind of things ale fima kala Yesu la kala ngoyo so o la o tal tonu ya te yem fatu tu te pe o kala nga fele tama fa mai awa tu mau pea ia ya te uto onga fasa mo mai e ai foi o ia te tonu ya te uto ala fe mai o lo o ia pe o le ai foi o ia te tonu ya te uto longa winga it's not something fa fenga lo le ngang pa ko nga ka ko pe lang sa o e pasta e lo I fu o le ngang pa ia ai lo se me fu ngale pe e ali mai I me alofa le ngang pa ia fa ka inga pe vela fatu nunga Paulo le fail au Kerisiano Efeso va mai awangi o nga auto le wina but be filled with the Holy Spirit you cannot be filled with something that you don't have. The reason why Paul ordered these Christians in Ephesus to be filled with the Holy Spirit because they are now Christian, they are now indwelled by the Holy Spirit. They are now indwelled with the Holy Spirit. Longa winga maple be filled with the Holy Spirit. Ale punga feel e yonga winga mali to be filled with something. It means to be moved by something. You know, you'll be moved by what fills you. You know, ole me kumwai oil menga ngake tule inga oi kavaka inga fa pe. Watumu oil fi alule. That's what moves you. Olo fia le e kele spend ilalo I fosfulmi ke fa aka e alo ku pe fa ka ke because that's what fuels you. If it's the love of money fuels you, that what moves you. O ila le fe mai Paulo be filled with the Holy Spirit. Lo inga kala Paulo bear the fruit of the Spirit
Ola mai, let the Holy Spirit lead you. Pe ole verse lang ko de sunga to ina o e o ta ina. I think Roman 8:14 mai o e ta ina le nganga o le tua o fa nau la to ale tua. Ia how can da nganga o le tua ka ko pe fa pe le stone e tato. No winga en feng fa be se kala lautele. O le Kerisiano e iai e fio e tonu leang pa ia any Christian indwelt by the Holy Spirit. There's no such thing as a Christian without the Holy Spirit. Ele teiminga fa tu e tatu makala polun ko fa longo ele tala le lei o le upumoni ma tu fa tu ia te ia o nga fa ma fa longa ina le o tu leang pa ia longa winga ngala e tel tonu we fa longo ana wa e tel tonu o nga fio melore leang pa ia mango fu ka ko so alang ka ko Kerisiano o tatu tangata o tel tonu ya Yesu ele tala lei lono winga la so se Kerisiano whānau for winner, not just professing, not just professor of Christianity. Those true Christian, born again Christian, were into our wa fioi leanga pa ia it's tonu ia ilato. So fa feran ka ko lo ku semana ofisi. Ia pensa nga pasta fu leanga pa ia. Ele mafai onga fa makala Yesu ele fu mai le la au taltala ia se maki. Ele fu mai fu le creepy ngi fu le ngi sera ole. So e fu mai la me le tonu e tato I fafu ya tato e ke kaukala me mangu Yesu e ke mingoi me e loa e oi o tangata lo te maolalu wai nang fu o le nganga o Yesu which is the Holy Spirit le kongi e tato so ano kauke loa ala it's something e loa e tato e loa ai mai ele le sa no ngala fi o le kalango lava ile li ole o nga Kerisiano e se fa punga le kalango I tangata nei kari kongu mo mai lutu wala nga yiga ka ile Kerisiano e mo wel mele o file mu e mo wel mele o le lofa pero tendas some you know non-believers are much more loving people than us. Yes. You know, much more peaceful people. Kako e vivi ya ko fale o fica winga aku you know but o winga kala hoile e fa felanga nga separate mai kako mai ngaka ui o lo fua mai fo yo la ko langa me ia e ma ye mere sa ngo ile sunga volto ina mo sunga ole pe e ma faianga I loa ile mela ya lu ye ku se pe ke ye ke ole lofa ma le file mu ai ke le fialu se loko ele ole nga pa ye la nga fu ma ye mera nga you know what I'm saying pe ka sa nga ka you know waranga you know as I said ye nga ka ni ka kongu ile ko ai e a lofa e fide mu e ongo sai siria ku lo ka ko me fa ai an Kerisiano fu ngane e Kerisiano ai le uido ia le ko nga ki ki lo ngo le ia nga ai le ado le o le nga le agree wai le wa pe wa mai wa ku le wa vai mai e fu ka ke de Kerisiano e ia mi o ngo fo ila o le fisi fo lo nga e fu Kerisi o le ke fisi le e lang Kerisiano e Kerisiano lo nga wa do ma o Kerisiano ka ngoi le nga ai le ado le de alo fai me fa ili tusi le anga luenga ia e mangia le o onga kusinga ile ulua e kalesia ai fa kumula vale kusinga I fa upunga le fa pea mai ai longa makanga o ile mka pos full value lose full value e ile fa upunga ile langa fa solo ako kusinga e fa pea onga ko kelele o kanga kai kalia kale le ma fa o popo ile kalesia e de fa po a jesi mea receive salvation and add it to the church
you know, and I truly believe le mawhaianga whaake e se inga le whaolakanga ma le loko Yesu, you know. Anyone who is saved would love going to church. You know, o le whakeika inga na waleo ke whaia pēa uian mako loko. E re ai mas kamiki ke fia luing veske. Pe fia forma. Ai re fia usaonga. It's nonsense. You know, e le ai foi las ka fa pe fia ia Yesu. Ai ka langa loko. You know? Fai mai los ka e o pe pelo yo nga ka. You know, mo wa ulava ia, if you are saved, o le mea kupu o ko meki ai lo loko, o lo walu e su e le mea e. Yes. You know, le ale mea, o le loko. Po le alava le vaivainga o le loko I onga vaivainga I kele ka ku keilo. Whai ka kalai ka ngaka. But that's the church right from the beginning. You know? But the church is the church. You know? Ma si la pas o nga masalo o skasilio o la fonga po statement o ke fai so o la va o fo il ma ko Kerisiano o le o Kerisiano ya lulotu. A Christian goes to church, nothing more, nothing less. A Christian goes to church. What about someone that claimed to be a Christian and never goes to church? He's not a Christian. Because a Christian pastor in natural, because we have a new nature. Me kara polo le koiola keseola ke femela ele. Awole sis, awole tuua le mafuta fatasi. Olonga wingala, ol tangata ele ese ngau ka inga lelo. Afa peselonga kuze si marsalo lima marfus pa fuka alelo. You're not a Christian. E ke alu le tu maleanga. A kere o alu ono le nau ta inga ua e ke fia mafuta ele sio uso lua o louska inga ile fatonunga ale au ole e Kerisia. Longo inga la ele mawhai lavanga suinga ia ele me kusa mawsira pasta. O kangaka Lafaele Kerisiano ele olse loko. He's not a Christian. Ka o nga ia o Kerisiano. Ale fa upunga o fa mkalanga mo Kerisiano. Ole alu lotu pe fa mai. And the Lord add them to their number. Ufa ile Kerisia. Longa wingala ele se me ka se fa ola tanga. Skanga fa ola inga. Aile alu le lotu. E ui lava o le lokula mo mai pi onga masa onga ese al ese singa. We are forgiven sinners. We are chosen. Ole winga le upo Kerisia o tatu ka kangsala ua vala au ese ina mai I ka kangsala o lang so lokula o fa la putongo tanga sala ua vala awina. Aule langi o ka kangsala ele I vala awina. So that's the difference. Olona ese senga. So kusala male vaile o le sipsila pasa. A Christian goes to church or Kerisiano not must go to church. A Christian goes to church. That is nature. Yeah. That's what he is. O Kerisiano nga ia. Fa peila va ole alengo me. Ole sofangua fa vai. O sofangua ia fa. Kele mo sofangua va lua pe va kolpe va kas. That's how a Christian should be with the church. A Christian kele mo Kerisiano ele ese local church belong a Christian belong to the local church as well as the universal church. So so ava pela vai iska ka fu ia o ka wonge ye ai fe nga ka la fe me o sa o ai Kerisia local TV wa we ka kan local TV o ke maka ko la ele se me ka se Facebook church wa fa pengina ile se live o la me ra fa Carlos Pomelo o que Carlos ele fa ai ngai lo kul vale ai lo kul oye lo kul vale ai lo kul kaula ngai ul facha
And you got to remember that the church is not something that we made up. O le loku o le mea nga whekalai Yesu e whai. Yes. O le power le institution nga sau Yesu whai. O le loku. O mai fo iska ka vai mai ere I sau Yesu e whai. O ko le pepelo nga kara. You know, whamai o la ko kingdom man. Ano po la sa lorong ve mai upon this rock I will build my church. So, you know, o le loko o le mea kaunga whai, e ui ai ngā kele o ngā whawhi tauli. But we see right from the beginning, e rei whapea ngā mālolo loko ngā mea. But the church never ceased to exist. Yes. Yeah, ane ua maua te fōi, ua ton fōi, ua mai mana te whādia fōi. I le whesiti lea nong dua lo tong fa le o lo kam fa por bisi ma fu anga la ma pe e se ma no e ma fa ai e le anga pa ia ona to e lu ese mai le Kerisiano ya wali lo por si mene de ka ya na fa pe ko Kau whai maru se ranga pa ia. ko fa ma du se na pa ia re ringa re o lo ya se I fa mo mai por sa o le ansa o ngone se mana tu fo yo sungai ia se ama noa e ma fa ia re nga pa ia ona toe alu ese ma le Kerisiano Ma le Kerisiano. Longa longa lai mua o le ioe o le SPD ia kwa ia Ya, amba ngai anu ku kam kau e makamayai ia le dua kuari e makamayai le fa maungi ai pe mafai e nganga ionga A whapio le ngang pa ia le nga refer ia Yesu when you say o te alu ai awina mai le isi fisosoan longo winga o le ai kali na le fe mai kala Yesu o te whai atu fo I le tama o na fōa I mai ai lea e ia te utou le tasi fisosoani tapola le mele mai ina ia tu mau o ia te utou as long as e kelele ai no as long as e ke fia ai no mai kala Yesu ina ia tu mau o ia te utou e whaavavau longo winga la a whaape e tu sa mamsili pe mawhairanga pa ian koe lusi ele ai ane whem langa I ke mi vunga e aile mana pe on va tu fa pe lava o Kerisiano e alu lotu o le ngang pa ia ele se me ka o Kerisiano ele indual le ngang pa ia wa ele sili on fa fea la ke mi ka ke ang sala fea le ngang pa ia he was right there he's still in you because sometimes you can be indwelled by the Holy Spirit è possibile melo indwelled by the Holy Spirit and not being filled by the Holy Spirit or being filled with the Holy Spirit. E mawhainga nga ngofula nga pa ia tuni atu oe ai le whaatumuina i le nga pa ia. E mwhaiva ngofula nga pa ia tuni atu oe ai le taina oe le nga pa ia. E mwhainga because any true Christian is indwelled by the Holy Spirit. But in fact, it's not something that experiential. You have the Holy Spirit, or also speaking tongues. No. Afa me we tautino we tautonu lo loto tautino lo fofonga o Yesu le li on ua faulaina ia oe nga fiora le ngang pa ia tonu ia te oe fa fenka kolo ala fe mele le kuspa ia ana ken elo se me experiential fo ile elo se me ko ke va ai fo ngale oi le ngang pa ia apan mai fu le ngang pa ia so e kusela ma sau noanga alo tatu ali
ele mafai onga koe alu se le anga Paia na fai mai kere me fai mai e tu mau koe fai mai e whaavavau le upunga pa sa pesa alo mana tua le upunga tu mau e nga it's from a Greek meno means to dwell. It's like you reside in a house, like someone that lives in the house, you know. Kusa ole ngofulang pa ie kongo ikako. Menga na fe mai Paulo. Tau te leilo ea o tau tino ole malu leo le atua. So or Kerisiano le alaya fio ai le ngang pa ia. Se longa pa ia nga fio la ia le. No. E fio ai e whaavavau. Langa elis ko nga o ngfunga mai Kerisiano ele to yang sala e kele lo pove ku spa ia mai le nga me o ilongo inga na yang sala ku spa ia Kerisiano la fe mai ia ku spa ia yang sala Kerisiano ele nga kai ile fainga ka ole standard nga sa Yesu fakakia mo kako ava kai wala ve ka ko nga ia ala fe makala ye a Ioane fe mai ele kam ko yang sala sis ai ngala ve chapter ava ngala fe mai Ioane ai a fai ai yang sala stas o lo o yailo tato pulvanga and if anyone sin what that means we can sin because peor California we are not sinners because we sin. No, we are sin because we are sinners. We are born sinner. We can remain sinner, but forgiven sinner, heavenly bound sinners. Una ua whamamaina I tātou. So or Kerisiano la ia ele mawhai onga koe al usilanga Paia e ngofo I ngai whaavavau e kusa e malakala a Yesu o le winga kala Yesu o te le tu o tu fa peo matu o ti família as escolas o le kala Yesu langa ya ko isa aya o le winga kala Yesu mai tang la ya lu ala sa u le isi o le punga ye alos means another of the same kind so la ya lu Yesu ile tino a sa Yesu ile nganga you know if you will yeah ele mo fa tabas fakole fa upunga fa petani el fa yupule sango le fe ule advocate to help you and be with you forever ole upunga le ka ulunga ka forever forever Mare vole le Roma valu foi puiva. Ele fa sa mo but you however are not in the flesh but in the spirit. If in fact the spirit of God dwells in you. Yes. Anyone who does not have the spirit of Christ does not belong to him. So Pelela se mea kau se Kerisiano wa fa pela e fai malu ese le ngang pa ir Kerisiano lo winga lai fai male belong fo ile e belong ile sia so ai belong ya Christless because ole fai mal kus pa you know everyone who has the spirit belongs to Christ so ava pela fai ma tipale ngang pa winga lai fai fo male belong ka ko ya Yesu you know so Efeso more for you push in him you also when you heard the word of truth the gospel of your salvation and believed in him were sealed with the promised Holy Spirit we're sealed if you are all pa ie kong mau you know was sealed so ana yes au no ngar vive you know doesn't mean ele konga konga sala dia ava pe isa o nga va pe nga o pelo fo kuspai wa ona fe mai Paulo wa nga sala nga ka malama o le malu you know we're still sinners. Where's the Holy Spirit is still within us. Ava pe o ele ke ngofo I wa ele fi ya ke useme you know but you're still here. You know, but you're still here.
doesn't mean that ore oi mai you know whakekainga voi mwhainga kako ko mala mai so unfortunately that's us, you know, ole ngang Paia ia whainang ngaruenga, but us we are sinners, you know. Yeah, why ye fo ia ko inga kat ko ngoi ka whanonga ko se pe o reisi ngang Paia ka ko sa ngang ngas eri do parare wingo ngaka Oleh je yo runga wa fio se foi da ngang Paia pe fa sa ngaka yeah, idea, you know, ora lava sa ira ngang Paia. That's what happened. Pe afa pe epiko iluma ia emotion epiko ikole truth. Then we rule by the emotions nga saurula iol kalanga me kale langonga vuse mea. You know, who cares about your langonga? What you know is what matters. Nga kala por me when you pray with your mind. But the context like ole worship. When you worship malo mafau. Ele fa pele anga emotion, but let your emotion be within the confinement of what you know. In other words, within the leading of the word. Don't go beyond the word. When you worship God, worship Him according to His guidance, according to the Bible. Don't let run wild low emotion kako. Yeah, more meanga olpa ilalo I feel it's got when you rule by emotions. I have long very left the color of penga ai kango ai ka kalango ele fa me wole sanga Paia ai ke lo aku e me langa ika you know olonga ikalanga le yise me a lenga Paia la sa sa a longa you know for me is going olonga follow you know e me langa de fie nga lenga mafai mai e le sanga Paia so it's his heart not the Holy Spirit you know yeah sa tupu le taimi pa inga tuai mele ile taimi o Saulo mai no o man fa o Samuel Saulo e fai matupu Israel mai no Sofia ele nganga o le tu e ole nganga Paia ai no hol taimi na le usta e Paulo o ia Saulo ia Saulo pa me hola ia walu ese ele nganga o le tu ala me no soi ele nganga le tu po ele taimi ta vita taimi na pa ai ta vita na ele talana ta vita foi le salamona e lima sutasi fa ko suma tasi e pe meta vita awete ave ese ina lo nganga Paia ya te spirit from ele no mafuanga ele no mafuanga na linha tupu tu fa nga tuai ele me fainto tupu lungo fa iluma il mele mutato i taimi nei ono le fianga nga fo o le fianga nga mai Yesu Keriso o le fianga fo le wala na le mafai ya yuna tupu mele yes kusana o le fianga ngoi kusama no sangwa nga fianga lusi ko sa au I dar fianga nga fo le mo ko sio la le Mali ile o mantu le mele information ile I think for Samuel 10 no neve mai wal usela nga Paia le tua ma le nganga le tua ma Saulo mai ai so fa ipe o le upunga pe fa tumu ele nganga le anga ale mela mali ke mai o le nganga ele sa multia polo me le nganga mai le tua yeah that's another whole discussion manga ye te ole le kalapelo of Chile pemfenga lu sele ngang Paia ya mai Yesu e fio tonu tato e favavau ala Efeso nga mo full call chapter 1 verse 13 ta ole upunga fa mau fa ilunga grammatically ne tu semangang ku se Paia
And something in that tense, when a word is in that tense, le kau lato o le aorist tense, e kalango le mea wa umana tupul tuanai. Aorist tense o se mea laua wa when it's done. Ayai le mood nga le indicative mood. It means it's the truth. So I can't paraphrase. It's the truth about us in the past. Olea, we are sealed by the Holy Spirit. Al upunga seal. Man ka ko English me nga passive voice, active voice, middle voice. It's in passive voice. Means someone else sealed us. Aleve me kala polo I wa fa ma fa longa ina auto ele nga pa ia. Longa winga la fa pe fa ma fa longa ina ta to lang pa ia me fe polo o ko ni to pesa lo man ko fe mai ma I la vele Efeso ve mai o ta to o le nga pa ia o le deposit. You know, when if you deposit something, you're responsible to pay the rest. O lea la kalangoa e le whapele a tōl tātou whaotanga le unga kala e iei mea le atua le I uma ia I tātou pea mea le ke whaalonga te a o so o I le justification, sanctification. So we are in that stage of justifying life. Justified, done. Sanctification, we're still in it, and yet to be glorified, which is melanga le deposit ai ka ko ele atua ilanga pa ia dongo winga la ele ko lo selanga pa ia lang foi la fai mai ia Paulo ia Filipi pasa lo man tu mai o le na mataina le ngaluenga le te auto na te toi fai wina o lo kalangola ile kako salvation I stages here ele fa pe ele uma fala inga ko no uma fala inga pa it's another stage yet to come which is o kako le langi ma fa maluina tato fa tasima Kerisiano o le mela ngale ka o ila over ai ile upulea o le ta o ile fa mau fa ilonga ina ole it's a historical thing, it's the truth about us. Ole ua fa not ole a po olo ua fa mau fa ilonga ina I tato ua uma ona sio tato wa no ka ulole le sio. It always speaks of two things. It speaks of security and ownership. It's differentiate us from the rest of the world. Why? We belong to God. Why? We have His seal. What? The Holy Spirit. So no one can touch us in terms of security. No one can snatch them out of my hand. And my Father who is greater than me, no one can take them out of my Father's hand. We are sealed. We are secure. Second, we belong to God whose Spirit le sio lai tato. So lu sala ang pa Kerisiano no ui la venga ye kemi ke falongoku o maku ai, but that doesn't mean wale ai lang pa there's a lot of times where we feel there's nothing and we know I kele fo yo kalar kuspaia makangaka or kuspaia nga o la ko fu sa varinga fa pena you know if David was with the Holy Spirit and you see his life marikelo me nga fia ngai makavika you ask the question, where was the Holy Spirit? He was still there. But ele I ka ofia ele me nga savali fu ka vika ma me fa pena. So yes, le ka ko ke fa ya ko le fa pe le a verle if ia me ka ko ke sava vali ai ma ka ko ui I sike mi falling ma ye o fa fita uli me fa penga o nga fa yele o se o nga fa pe o le ile nga pa ia ya ka ko that's wrong according to the Bible e pe re ka ko fa nga ko kala ku spa we sealed he lives in us forever. So you know ma lo fa so de ya po malia lo suma ma ya ma ko fi fo ile ko fa so mai so ko lang fa pe o fi fo nga le wa ya umana va le fi fo
mangingo le leile mator vai tu langa o me fape longa e si longa lua ele vai ko ya dos singo ka ma fa ko si le longa lua pe ka wa inga mali me funga le lost salvation ya la ka kia ia ka punga wa ese foi la o nga le fa me ele lo fa tanga pe en fainga lost salvation pe le ya pe pe ka la se mangora que foi ako ele se meta os Kerisiano ele senga Paia a fa pela wa fiolanga Paia tonu ya tato ele se me ka o senga Paia a koia lusi Paia o tala le fai e Paulo le fai kawe e tato mai ile iva Romans 8:9 fa mai a o toto te leila le tino a ila le anganga fa mero la ia le pe a fai no fole anganga o le tu estonia te auto it sounds like a condition fa mai if the Holy Spirit draws in you ba fa pe but le menga la ia kusala kalango me le me moni a ka paraphrase o to ila le nganga wa o lo fio la ngapa I tonu ya te to o le la ke sile me nga pa so o tato tala any Christian so se Kerisiano e fio la ngapa I tonu ya te ia it's impossible for a Christian to not have the Holy Spirit. Same thing pela le uso mancola o Kerisiano fala inga e ele nga pa ia fa va Areve mai ile lost man le lost salvation o Kerisiano la ele nga pa ia fa va ele se me ka o se kanga ka ele nga pa ia fa va ele ko fa ola inga you know me kala Yesu o so angile sa e o ya te to ma fa mana tu me na o fa ia tuai. You tell me, e se keme ki faolainga ele koe faolainga. E fu koe ngā maufunga ki ele position na ka ko femai. Femai e faolainga vanga ngar ka ngaka ia wa femai wale. Think about it. Can someone think like that? Can someone fear langi a koe femai o fear we say oli. Will someone in his right mind do that? And also the Holy Spirit will never advise us or advocate us to do such a thing. Why? Lang for o la wongo for tu mau tonu ya itato. So fa pela vala o fa vau ia le fio lang pa ia tonu so Kerisiano fa penga fu ona fa vau lo tatu fa o tanga. You know, ele se me ka os Kerisiano ngei ai o ko kausanga le ole ko Kerisiano e alanga ele ko Kerisiano kausanga le because you were not a Kerisiano today. You'll be a Christian forever. Yeah. After now be ko e ka ko ide ko finga le onga te fu sa mau sta so to from talanga ele se me fai aru ko sa o le me ku maua ia longa ele se me ia e ko isi ko fi va popo isi longa lua ke le I ko le fi ia sa mo ia lo kau polarizo se facilite la fa un maltato fi se ia le di kakalo funga lu ki fa rungu so e fa mai e sa ona le ko inga kakano fa mai tatalo ia fio mai le nganga pa ia mai tatalo ile fio mai o le nganga pa ia kusalo ko kakalo ia fio mai le nganga pa ia ia si me se ko manga kunia fios wa okay do nga ile vai ngor kus pa ia nga sau le nganga pa ia ya ale ko kakalo le vai nga ia se la se sa o se o la se ko fu manga ko ile ko nga kakalo. Wow, okay. Lo sa ta tu Talanoa fu lisi fi il est mêlé à il est
se o nga me ia le visa ka ko so ta ia mo me sa ka kalongo ngi a fai e fiu ku maule ngang pa ia ka ko mai o le no fuanga o le ngang pa ia o tatou o le fesili la le po le wing o le kala le fai mai e kakalo e fiu mai le ngang pa ia wa a fa winga nga kala o no winga e ye le me la sa ngu foi le ngang pa ia ele o ia i tātou le ngang pa ia se ilonga e wala au ko e fio mai a kako a fuola i mau iang kako kalangoi ngai ma le wha mau winga i le ngang pa ia kako ma le fio ku mau ia kako ia o ngari whika wilo leo le ngang kalo na wae Pifolinga mai e wa o le tatalo ana ma sa nga whalongo i sawinga loku Pifolinga mai e nga umalo ka ko loku le sa ko ila nga pa ia ka ko ya ka ko it's not a biblical prayer it's not scriptural but okay loa pika ke kau malam ku le nganga mafu inga fai o ngai fa pe vuile le ia le nganga pa ia ri sauninga pa to le ngalo o le lava ngo mai ka ma le sauninga ma le nganga pa ia ri sauninga so how do we pray then o le kakalo ia Fa'aulo mafuta ina ni sauninga ni aso. Sometimes it's the wording now. It's the language. It's the choice of words. Ia isi fo ia kai miu ke fai e mako o luku. Ia ka ko kalo ia fai. E mo kwari kali ia Yesu. Or se or finga. You know, but o lega ke loa ku fo ngale pe ka kau malam lama ku le mera kau foi mai ai are se upura fai yeah you know era ku foi las ka pe ke alu po le lava lo fie fai ngaluenga la ku se interview as se upu fai wede mo fo ngal you know e wi a o lo loko e fie fai ngaluenga ai ngor se o ma ia fai ngaluenga o se upu ka fa pe nga foi la le me ngor se o e de karier se i da foc de due la se dura ma tu foi di feci di fa molta tofia ele ko ia fio male mo le mo fio male o po a pe polinga mai ole pe polinga ngo sili ngo esa ole ni sa ngo ngal pe jira ngo pe se me la ka mil le ngo ia ole yang kakalo le se yo mai ya ka ko le for ka ko ngal ka ko ai le ai boy ku silenga ko hoi ka wa ngi ho ile ile yo ngi ngai se fu fa ko pe su fi ai o long fa nga pe wa e tu mau pe ya te o tu e ku mau le nga pa ia ya tatu ngo winga ka ko ke aku le luku o le ka ke aku mo le nga pa ia ile lut o winga la po ring mai ole e sa o ia le ele make sense le ko inga ka lo fa o le bonga ile lo ngai le nga pa ia ka ko le i kon i twaulinas okay yeah ala se ese ne fai mo bona kala ka ala ko inga ka kalu e fai sa o ai mo de nga pa ia pe fa pe ese mai na ko inga fa punga de wa de uva ngila le fio mai o le a we de nga pa ia de a ko ka wa nga o se ele pula fanga e pasta la fanga ia ma futai fai holo ma fukaina i sauni I think ole tala la em fai en kak fa pe I maleai onga ole tala la kes ole ke ma faule ile pesele usu ele usu so ole lotu Holy Spirit, thou art welcome. Thou art welcome in this place. Fasa mo tato nganga pa ia fio mai de me nei.
onga o fa sa moanga o pula ia welcome ia la fu o pula mafutaina ia ola when we say welcome it's more like ele fa apia ele o ia ile nga pa ia it's more like ole like you are welcome, like you are appreciated, you know. It's in that sense. I had a few. I'm trying to run away from this. Yeah, but when we say fapenga, a few ile mea nei, you know, a few ile mea nei, not necessarily fapele iai, but it's more like an acknowledgement or the truth of what's going on. What's going on is the Holy Spirit is here. O few la pa ile mea nei instead ole order or se mea fapenga, but it's an acknowledgement of the truth. But it's like you're telling, this is the truth. Holy Spirit, thou art welcome in thou art welcome in this place. O langa se mera pa ia leo fa ko sa o fa sa molai pa ia fio mai le menei o la ia le pa ia pa pe se fa ala wilo fu inga le o le ta watu o ka ko o le mafutaina ile anga pa ia. I think the problem la vai kile sa ninga ke vai kai ia fa ye ko inga kakalo ia pe yo le fana ununga voi lele ia va pe ka e faida nga pa ia fio le fana ununga ia pis holo loku you know ia pa unga nga kai le sauninga i me fa penga o le fana ununga nga pe faida ka kalo le ia fio mai nga pa ia ko kupungi me va penga le sauninga pe ai me nga ai me va penga la we ile nga pa ia wa fio mai nga pa le kupulang me va penga yang failure kalau mo kwasi siya ole ole sauri ngang pa ole fio mai ngang pa but it's completely wrong you know langa usa ngopas ia kala si la faila val meanga le ai kala ngame ia fa felo el tato malo fa pito le nei tai au ia alu lo solo drums ma al kakale ki ka asa le hang pa ia fa filo I il fail ka lokulanga kusema kala excuse me kusema kala kuspaia ele ni lo Kerisiano la voi la sa mal lo Kerisiano la fio ele hang pa ele welcome for c'est un pa ia ingi me fa pe ia malu lewa longa lai di sa voi de kat sa mai ka ko la so ving a venga e fa fonga ile kele le wai kele o kai mi e pese le sa mo ya ele foi na pese le fio mai de ngang pa Mia ka ke kikilo kwa ye foi ma be o menga boranga el fisiti ya fa ka yo le ko fa so mai ya me foi to mana tu Talanoa le Uso nei po ia ko ngola paile masao ya fa ka mi do ka ko be se ko se mana tu fo ile le fiafi ya poi ka ko fisiti ya sa fa ya le fa mai no ta to porkara. No, I just wanted to for the media kako ke le o ka ke mal mai le nganga e fa ye ka kalo o la ye le nganga fu ile pat o le kako ke fa ya ku ava pe fu ile o ngal ku spa ye ese ser ka kalo nga because why ere ka welcoming as le ngang pa ye o aku ka ko ma le ngang pa ye because o le ngang pa ye if you to mau ya ka ko no winga la ka ko le ko ka wanga winga le ngang pa ye
ko e fio mai o re ka ko ke wa ko mo ngang pai paule me o ka ko acknowledge mai kala le acknowledging the presence o le ngang pai i saunga fai lo le awai o le ngang pai fai lo ka ko loko fa fikai i le mafuka ingo ka ko le ngang pai but we don't have to ask him to come because it's already in us and that's o le winga nga ka ko o ngare fai ngi we are his temple ayer paso foi mana o de chef tonu foi leo o manino foi le tura o ka ko yo mana tu vai le Talanoa le Uso Efeso Fonoti foi ni si vai ngo o le nga de tu Sione wala bonga ki o se fai le o to ye si mana tu ele ne tatu ta por ne fia e mo moni tu le nga ngor faftai mo le faso ma le vai no tu no la fion pa ia le tu o fai foi ona fatu ma no atu ile ai tu to vine o le masania fa manuia le tua sunga fa fenga ingam to ina wa la mo le faivo tau tua ina ma au na pe de finga ngalo le tua au te taritonu o le tau unga nga o le Talanoa le Uso le nei fia fa manuia tele le tua i lo loto so fua ma mene